person që ta ndje dhimbten e saj, dhimbten tane, edhe pse je larg saj. I vetmi person që e din qysh merr frym, e qysh flan, e qysh po shon, e kur je mërzit, e kur je shqetësu, e kur je i dhnu, e kur je mirë, e kur je keq, është nana. Të jetën tana jetë për cilë, sepse je trupi saj, je pjesë e shpirtit saj, je pjesë e zemrës saj, je ilkura e saj.